Allillanchu turaykuna ñañaykuna noqankani Jessica Aedo. Kaymi ñawinchay, kaypi periodicokunaq umalliq willakuyninkunata ñawinchasun. Kunan lunes 15 p'unchay enero killapi kaymi willakuykuna kashan. El peruano willakamun. Gobierno llapan llaqta runakunata mink'arikun, vacunata churachikunankupaq. Vacunachikuqtinchisqa COVID-19 onqoymanta 15 kaq ola nisqanku manañas chayamunqachu. Chaymantataq la República willakamun. COVID-19 onqoymanta Omicron sutiyuq virus tukuy Perú suyupi mast'arikushanña. Kama usi nisqaman chayaqkunapi sapanka pachaqmanta yaqapis pusaq chunka mana risqakuchu vacunachikuq. El Comercio nin. Policía Nacional del Perú kupi manaraxi t'iqraykuna chayanchu. Wichaypi kaq umalliqkuna awkanakuypi kaqtinkurayku. Kamachiqkuna manas allin rimanakuyman chayankuchu. Iskay chunka pesqayuq mosoq generalkuna maypi llamk'anankuta manas yachankuchu. Hinallataq correo willakamun. COVID-19 onqoymanta Omicron sutiyuq virus manas sayanchu. Limapi, Callawpipas, yaqapis llapan distritunkunapis onqoy mast'arikunña. Ministro de Salud Hernando Ceballos willakamun 15 pachaq esqonniyuq runakunañas Perú suyunchispi onqorunku. Kunantaq, el diario del Cusco willakuyninta ñawinchasun. Ministro de Salud willakamun COVID-19 onqoymanta 15 kaq ola nisqanku ñas achuykamushanña. Perú suyunchispi ashka llaqtakunapiña runakuna onqoshanku. Llaqta runakunata ama chakunankupaq mink'arikunku. Perú 21. Umalliq willakuyninpi nin. Yuraq kunkayuq sutinchasqa millay ruwaq runakunata justicia manaraq hap'inraqchu. 15 wata hasta wanraq karun. Ichaqa manan pitapas huchanchankuchu. Hinallataq ojo willakamun. Raymichakuqkuna Omicron onqoymanta asikunku. Pakallapi ashka raymikunata ruwanku. Chaykama Omicron sutiyuq millay onqoy osqayllataña mast'arikushan. Kunanqa qarak'umpu hayt'aymanta willakuykunata qawasun. Depor. Allinsi hamushan. Gareca kunan limaman chayanqa. Qatar iskay waranqa iskay chunka iskayniyuq sutiyuq llallinakuyta qhawaspaña llank'ayta qallarinqa. Paqarinsi puqllaqkuna kallpachakuyta qallarinqaku. Chaymantataq libero willakamun. Munasqa wayqichay Alianza Lima Paolo Guerreruta waqaytas munan. Waqmanta ankas yuraqmanta p'achakunanpaq. Jefferson Farfantas mink'arikunku puqllaq masinta rimapayananpaq. Chaynan kasqa periodicokunaq umalliq willakuyninkuna. Kaykamalla chayamunchis. Kaymi karan ñawinchay. Paqariña waqmanta tupasunchis.